Italija, zemlja slavnih muzeja s remek djelima slavnih slikara. Ali tamošnju vlast i policiju u posljednje vrijeme muče mnogo prizemniji problemi, krivotvorene umjetnine. Tisuće skulptura i slika koje se nalaze na odjelu za zaštitu kulturne baštine u Rimu čekaju procjene o autentičnosti. Neke su ukradene, a dio ih je zapljenjen za vrijeme istrage terorista Massima Carminatija, koji je u slobodno vrijeme bio veliki obožavatelj umjetnosti. Un falso Picasso che è stato realizzato richiamando ovviamente le forme e i colori anche del capolavoro del maestro. Anche la firma è stata fatta in maniera discreta e se si osserva da vicino il dipinto invece ci si rende conto, insomma, che in alcuni punti è piuttosto grossolano nella fattura. Osim Picassa, krivotvoritelji posebno vole i radove Amedea Modiglianija, od kojih su neki prošle godine bili izloženi u Genoveškoj galeriji Palazzo Ducale. Nakon što je stručnjak za umjetnine Carlo Pepi skrenuo pozornost na djela koja sigurno ne potpisuje enfant terrible pariške umjetničke scene s početka 20. stoljeća, pokrenuta je velika istraga. È stata una indagine molto complessa che stiamo ancora portando avanti. Qui abbiamo una tela di Modigliani falsa che è stata sequestrata nel gennaio del 2016 presso il caveau di una banca qui a Roma. È un artista importante, un artista che ha un grosso fascino sul mercato, fa parte della scuola maledetta dei pittori parigini, è l'unico esponente italiano che fa parte di questa importante corrente artistica. E sembrerebbe che abbia iniziato a dipingere più da morto che da vivo. U Zagrebu je 2016. u muzeju policije bilo izloženo 50-ak krivotvorenih umjetnina. Slike Ede Murtića, koje je, rekao je tada voditelj muzeja Željko Jamičić, izgledaju kao dječji crteži, lažni politika, Stančić, Ivančić, Lipovac, pa čak i 2 skulpture Dušana Džamonje i Vojina Bakića, te nekoliko nevještih kopija Dalija i Renoara. Iako su u Hrvatskoj i dalje najčešći krivotvoritelji studenti likovnih akademija, a ozbiljne mreže tog beskrupuloznog biznisa još uvijek nema, u svijetu postoje organizirane skupine koje se bave stvaranjem lažnih umjetnina. A za kraj riječ dajemo jednom od najboljih, mađarskom slikaru i krivotvoritelju, karizmatičnom Elmiru de Horiju. I would like to see any expert or any museum director or any art dealer would know which one is a Matisse and which one is by Elmir. And I'm ready to accept the challenge.